Sura 85. Al-Buruđ. Sazvježđa. Mek. 22 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samā'i ذَاتِ الْبُرūجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ محفوظ. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi neba sazvježđima okićenog i dana već određenog i prisutnih i onoga što će biti prisutno. Prokleti neka su oni koji su rovove iskopali i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernici radili, a svetili su im se samo zato što su u Allaha, silnoga i hvale dostojnoga vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji, a Allah je svemu svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali, pa se ne budu pokajali, čeka patnja u džahennemu i isto tako prženje u ognju, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili, čekaju bašče dženecke kroz koje će rijeke teći, a to će veliki uspjeh biti. Odmazda Gospodara tvoga će zaista
užasna biti. On iz ničega stvara i ponovo će to učiniti. I on prašta i pun je ljubavi, gospodar svemira. Uzvišeni, on radi šta je njemu volja. Da li je doprla do tebe vijest o vojskama, o faraonu i Semudu? Ali ovi koji neće da vjeruju stalno poriču, a Allahu oni neće moći umaći. A ovo je Kur'an veličanstveni na ploči pomno čuvanoj.